आकाशवाणी इम्फाल मोइरांथेम इबेहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाउ इंडियन हिमालयन रीजन क्लाइमेट चेंज की मिफम ngasi nungthil पैलेस कंपाउंड इम्फाल दा लैबा सिटी कन्वेंशन सेंटर दा लोइसिलगनी अवांग नोंपोक लमदमदा चाखत थौरांगी थबकसिंग हेना यांगसिल हन्नबा केंद्रगी रूरल डेवलपमेंट मंत्री शिवराज सिंह चौहाना ऑफिशियल सिंह दा खंगनख्रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ngasi न्यू दिल्ली दा पांगथोकदौरिबा आदि कर्मयोगी अभियान की नेशनल कॉन्क्लेव यावगनी अमसुंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अनोवा नासिक प्रोडक्शन लाइन दगी पुथोकपा अहानबा तेजास LCA MK1A फाइटर जेट ngasi माइखुम हांगदोकलगनी नुमिनिनी सथरकपा इंडियन हिमालयन रीजन क्लाइमेट चेंज की मिफम ngasi nungthil पैलेस कंपाउंड इम्फाल दा लैबा सिटी कन्वेंशन सेंटर दा लोइसिलगनी मिफम असि राज्य की डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज न सिनबनी लोइसिनबगी थौरमदा राज्यपाल अजय कुमार भला फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण कुमार सिन्हा सरुक यागनी थौरम मदुदा राज्यपालना एनवायरनमेंट का मरी लेनबा तोंगान तोंगानबा लाइरिकसिंग फोंबगा लोइनना स्टेट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डेटा सेंटर अमा हांगदोकनी मदुगी ममांगदा IISC बेंगलुरु की प्रोफेसर NH रविंद्रनाथन इंडियन INDC to UNFCCC as National Climate Policy and Climate Finance हाइबसिदा वांगांगनी मिफम असी ngarang राज्य की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयलना हौदोखिबनी चामा कुंठा मरी सुबह मणिपुर पुलिस रेजिंग डे की फुल रिहर्सल ngasi इम्फाल की अहानबा मणिपुर राइफल्स की पेरेड ग्राउंड दा पांगथोखरे मणिपुर पुलिस की तोंगान तोंगानबा कंटिंजेंट सिंगना मार्च पास सत्पा गार्ड ऑफ ऑनर पीबना सिंगबना थौरमसिगी मपुंग ओइबा सक्तम ओइकी मणिपुर पुलिस रेजिंग डे लाक्लिबा नोंमाइजिंग नमित्ता पांगथोकनी ngasi रिहर्सल पांगथोकलिङै मनुंगदा इम्फाल की मरु ओइबा लंबी सिंगदा गाड़ी चथोक चसिनदा अहोंबा खरा लैखी रेजिंग डे असिगा मरी लेनना किलोमीटर 13 अमसुंग किलोमीटर 5 सांगबा रेजिंग डे रन हयेंग पांगथोकदौरी ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस विंग की SP ना थोकपा चेरोल अमन हाई मणिपुर पुलिस ने सिंधुना पांगथोकदौरिबा लमजेल असी हयेंग कंगला की नोकचुप थंगबा गेट तगी लम थारगा टेरिटोरियल आर्मी गेट क्रॉसिंग फाउबा चटलबा मतुंग कंगला की नोकचुप थंगबा गेट ता पंथुंगफम ओइगनी लमजेल असी लम थाफम कंगला की नोकचुप थंगबा गेट निताईपाट जुथेक कैसामपाट जंक्शन निंगथेम कॉल एयरपोर्ट लंबी टेरिटोरियल आर्मी गेट फाउबा चटलुरबा मतुंग लंबी असीदा अमुक हलकनी लमजेल असिगी येंगलगा हयेंग अयुक पुंग 6 तगी लंबी असिगी नोंगचुप थंगबा अमसुंग अवांग थंगबा साइसिंग गाड़ी चथोक चसिनदा अहोंबा खरा लैगनी मियांगी चथोक चसिनदा अयेतपा थोक्तनबा दरकार लैबा थौरांग पाइखतले लमजेल असी यावगल लाक्लिबा सानरोइसिंगी गाड़ीसिंग BT पार्क अमसुंग जोनोस्टोन स्कूल की लंबी परिंगदा खांबा यागनी ऑफिशियल सिंगी गाड़ीसिंगना जेम हॉल अमसुंग इंदिरा पार्क की लंबी परिंगदा गाड़ी खांबा यागनी हाइना चेरोल असिना मखा तारी केंद्र की रूरल डेवलपमेंट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ngarang न्यू दिल्ली दा पांगथोकपा अवांग थाकी मिफम अमदा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY कया यामना खुमांग चाउसिलबगे हाइबदु यंगसिनख्रे अमसुंग अवांग नोकपोक लमदमदा चाखत थौरांगी थबकसिंग हेना यांगसिल हनबा ऑफिशियल सिंगदा खांगनख्रे मिफम अदुदा राज्य सिंगी ओइना PMGSY की थबक कया यामना खुमांग चाउसिलबगे हाइबदु मंत्री दा पाउदंखी अमसुंग अवांग नोंपोक राज्य सिंग अमसुंग छत्तीसगढ़ यावना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ना सोअलबा मफम सिंगदा अखन्नबा मियंग थंखी थबक खुमांग चाउसिल हनबा अमदि सिंगनरकपा लैबसिंग राज्य सरकार गा तानरगा वारोइसिन पुरकनबा महाकना ऑफिशियल सिंगदा खांगनखी मंत्री ना हाई लंबी की प्रोजेक्ट पुनमक हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड ओहनगदबनी अमसुंग अपीबा मतंगी मनुंगदा लोइसिनगदबनी मिफम अदुना सही असिगी डिसेंबर दा PMGSY की 15 सुबा कॉमन थौरम पांगथोकनबजु खनखी श्री चौहान PMGSY असी भारत की खुंगंगसिंगदा चाउना अवोनबा पुरकलिबा ऐतिहासिक ओइबा थौरांग अमनि हाइना सिंथाखी
Guwahati pangthokiba North East Frontier Railway gi mifamda Nagaland gi Lok Sabha MP SS Jamina ngan Nagaland gi railway infrastructure amasung service phagatlanaba dabi kya taksinkre. Shri Jamina ayuk pung 3 Dimapur dagi Guwahati chenba Nagaland Express amuk hanna chenba hawannaba amadi raijyaduda railway gi thabak lobagi advertisement ningthina tawinabasu taksinki. Dimapur Tizit Railway Line amasung Dimapur dagi Nuilen Phaurga Wakha Jilagi Bhandari Yoba Foothill Security Railway Route Sembinabasu Taksinki. North East Frontier Railway High Dimapur Railway Station upgrade tawbagi thabak lising ani kunipan gi Jun phawda loisilaba yai. Kendra gi Consumer Affairs Food and Public Distribution gi Rajya Mantri Nimo Ben Jain Bhaina ngarang Sikkim gi Pakyong Jila da Jatuna Sakwat Taurangi Project amasung yai phathorang kya paikhatlibasing adu yengchinkre. Hauji semgatliba Ranipur Pakyeng National Highway paringda paikhatliba NHIDCL gi project yengchinbaga loinana mantrina mahakki khongchat adu hauki. Mahakna Kendra Sarkar gi project kayasu chatuna yengchinki amasung pachaida nupi self help group singa unodana wari saki. Rajya Mantrina hai Pradhan Mantri Narendra Modi gi lamjing makhada awang nokpok lamdamda sanggot sagatpagi anoba thaurang kya paikhatle. Thabak sing khumang chaksilhanaba amasung matam chana loisinabagi tangai phadaba lai hainasu mahakna phongdoki. Tabiriba pawase Akashbani Imphal dagini. Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi New Delhi da pangthokadoriba Adi Karmajogi Abhiyan gi National Conclave yaugani. Pradhan Mantri Narendra Modi na hongdokiba Viksit Bharat ki makhada Tribal Affairs Mantraloy na sinduna mifam asi PM Janman amasung Dharti Aba Abhiyan ga susinana pangthokpani. Kendra ki Tribal Affairs Mantri Joel Oram, Tribal Affairs ki Rajya Mantri Singh, Kendra amasung Rajya ki Secretary Singh, District Magistrate Singh, Master Trainer Singh amasung Leibaki mafam pumnamaktagi lakpa Adi Sahajogi gi mihut Singh saruk yagani. Mifam asina Tribal Village Vision Lising Ani Kuntra from Ideas to Implementation haibasida mieng thamli. Ngaksel Mantri Rajnath Singh ngasi Hindustan Aeronautics Limited ki anoba Nasik production line dagi puthokpa ahanba Tejas LCA Mk1A fighter jet maikum hangdok lagani. Ngaksel Mantri na mafam aduda ISTT-40 trainer aircraft ki anisuba production line amasu sangagani. Puthokliba aircraft sing asina Indian Air Force ki apunba pangal amasung tawangamba sakti hengatlalagani. Shri Rajnath Singh na ngasi fighter jet sing asigi ahanba flight su yengani. Bihar Vidhan Sabha Mikhal gi ahanba tangkaki mirepje pisinbagi matam ngasi loiragani. Sit chani nipu humdoi leiba Vidhan Sabha Mikhal gi ahanba tangkakta lakliba November 3 Vidhan Sabha Kendra Sama Kunmathoida vote thadanagani. Mirepje singi scrutiny hayeng pangthokani aduga mirepje lokthokpagi aroiba matamna tha asigi kunda oigani. Tangkak asida Patna, Darbhanga, Muzaffarpur, Gopalganj amasung Bhojpur jila sing yauri. Ani suba tangkaki vote mathang thagi 13 da thadanagani aduga November 13 da vote masing thigani. Tangkak asigi damak BJP amasung Janata Dal United ki mirep ayamba hanana mirep je pisinkre. Ngasi Congress amasung RJD gi mirep sing tongan pa kendra sing da mirep je pisilaba yai haina panari. Grand Alliance ki sit yanabada thengthabadagi Congress na mirep nipunipan gi ming yawba hanba list lauk thokre. Marak asida bot khombagi thabak nomagi kankhal BJP na star campaigner nipugi ming lauk thokre. RJD na su makhoigi star campaigner singi ming lauk thokre. Madugi manungda Dolgi President Lalu Prasad amasung hanagi Mukhyamantri Rabri Devi yauri. BJP gi makok thongba lusingba amasung Griha Mantri Amit Shah na ngasi Sadan Jila gi mafam anida miyamgi mitinda wa ngangani. Patna da su mifam amada wa ngangani. Mapan Thauran Mantraloy na hari Afghanistan amasung Pakistan gi marakta oirakliba phibam Bharat na kupna yengsili. New Delhi da pangmising da wa ngangbada Mantraloy asigi machin chatpa misak Randhir Jaiswal na hai Pakistan na thobu oidana terrorist lupsing thamliba amasung terrorist sing gi thabak thauramsing makhoina sinduna pangthokli haibadu mayek sengle. Aroibada maru oiba paw amo. Indian Himalayan Region Climate Change gi mifam ngasi nungthil Palace Compound Imphal da leiba City Convention Center da loisilagani. Awang nokpok lamdamda sakwat thaurangi thabak sing hena yaksil hanaba Kendra gi Rural Development Mantri Shivraj Singh Chauhan na official sing da khangan kre.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ngasi New Delhi da pangthokadoriba Adi Karma Yogi Abhiyan ki National Conclave yaugani amasung Hindustan Aeronautics Limited ki anoba Nasik production line dagi puthokpa ahanba Tejas LCA MK1A fighter jet ngasi maikum hangdoklagani pauloi jare